Ruru ni runyanjara rwa nyamu rwa Meru kuria utari wa nyamu cia githaka ukoretwo ugithie na mbere kwa ihinda ria thiku 3. Kuringana na murugamiri wa runyanjara rwa nyamu rwa Meru niwe Tuka Jalmo, ni ati utari uyu ni kurumirira nyamu cia githaka gukorwo cikinyiha nyanjara-ini ndeto iria icungagiririo maingi ni ngucanio gatagati ka nyamu cia githaka na muingi. Tunatumia sauti ya mnyama kama ndama ya nyati kama ameshikwa na mnyama mwingine. Kwa hivyo hiyo kelele ikipigwa, basi wanyama wengine wanafikiria kama mnyama mwingine ameshika mnyama mwingine, wanakuja kutafuta chakula. Basi wakikuja, sisi tunahesabu hiyo wanyama 1, 2, 3, basi tunaweka hiyo record. Hamwe na nyamu iria itaritwo ni njogu, miruthi, ngari, huria, nguo, thia gatagati ka ingi, haria utari ucio utafanitio na utaramu wa gikiro kia iguru mathaa ma utuku. Utari uyu uria uritafanagio thutha wa miaka 3 nyanjara-ini ciothe bururi-ini ukwerekera runyanjara-ini rwa Amboseli kuria nyamu cigukorwo igitarwo. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Winrose Wangui.